isu de kile rakap nganrong BJP mata nomor sampul sem kami ite ngimdon ru ko mujala watang ka own state university ngimdon mo ngi kimen bangidon ka university nehu ngi kimen baron ka nigrim sendai ngakwa on bu jikli mata mantoi manopat ndai tambakan mau pat baka jaka ka bangi ayaki kala do forever nomor ki ong land is life mo ka khando ko digingin tin re ngidon bun ki pastat ki banang ki batip ki por balik ndai sosi pakem don kecing cengai bangi ko mujek menriu ko pateng mentangi ma de kecingen tiben den mata kadau ba ngihapan perkhat sani ba bakiki ko bangi le ngimla berkeno sa ki por balik ngi sothu ngi realize menta ki pateng banwan kin keno ngim dei ko pateng balik timar kadau nganom compromise ha badi ki issue rangi dei bakat let banu nok parti pi ko wei ngaku aman kan basai kan ya markidon kini giwe ki porkal parti ki banele persya yang ndinga tanga mele persya ki ngale persya bit ya gajing kentiu ya gajak benriu gajing palai lu ya gajak benriu gajing penne ka hok jong ngi ko mujak benriu ngano mele persya ini no kata ko kan basai ndek kiwe ki le persya yang ndinga sarong banong ba ngayo banele persya mle yaki le kham tam ki issue dari bade buat BJP ngadap keren sai buat ki he ki han po Delhi ngai keren basai bakam dei gajing kular lada pi pentrekam leki ong bakalong very impossible ngong yang kadang long impossible ko ba pile tang single night ya ka penduk pendam lembaga 370 lembaga artikel 370 ya ka Jammu Kashmir pila bane ru kaju ban solve ka boundary dalam nak ban solve boundary totally ru ribu tang demarcation ai ka masa solve sis pas nem hadin ru mele kata di kawai ka ba ban pentrikam no pa ka ILP ka bala pass da ka house unanimously mo house nam arja khandai ti lada ki ong bakimla timut kemon ngi kemersian ndai ngong iki bakin le tek kumbale ke Manipur tentang single night kala longkam bat mentang labu skui kendon pada ke BJP kalong serius nam tak jap benriu nam tak state na ka banta ka jenglong ka wei ke India kam dadon gajingnya penpat ani gajing pen separate mo hapeng mengiki pranong India ngong tang ni ka wei wat ka CE ru di ban remove no di ban revoke no nang ni na po jela mi khalia dengan ngalo bakloi berkata ada kile amli baki kular ada kile ngalo bakloi ban yes no bar BJP pi koi kalong kani ngaparsang man bat iki ikakti no keren mo kumangong ha kabanikong bang nomrung sa government lada kadon ke BJP habang campaign election arja khapra mli tang sokhasi sakinon tribal ru ngakam kelasur kiwe man kile cha kibaran ki prado ki baron ki para khasi ki ong prado prasna kile si baron ki kiwe pat ki para jaj benriu pat kiwe pat ki jaj benriu ki ong para nong India jadi kile pat si bapsong para riulo ki ong para riulo kila kalah dengan ngalip ki kowe gasur ban ngong never expect that I'll be with the government if BJP is there dengan ngarung pat si BJP hadin ngarung sa government pat hadin para panai kalau bakabiang ki issue reservation policy Natadaw marsara pok house par mata kisang persutu bakala ba de ba dal buat norum barat reception policy kawan ka rusta system ngar sapatai ngar sakrem ngalapan kriya umara na pok house ka next session bakin syai kedar ki khon samla nomor kini gibe ki order perkol party kim don nongrem kim don issue hende kinang patangman kentho banyalam bakla pot pa ki ko pledi bagi kinong elam hende ki kinong lilam kata ngi de bersutu na de kapor ngar sakrem bai kan